Nirmala kenyam kanasin kontin barwach me bajaling banarwach ke ler mishalat re which ka so Sudan kore la Ramadan la Secretary General menchiwere which ki Ethiopia ka kwi Prosperity Party kwendian ka kwere ne jidit ne Dr. Abiy Ahmed bana raki kwide en mo ka ler danan shanong ki men shalat Ramadan en la kur misha jakre wech ka so Sudan chawre role Ethiopia ko men der olar ka kwi Ethiopia be jolat ki be mar dan de kam Ethiopia kana sa Sudan be je wulat en gwadul ka Prosperity Party conference ki meeting dan shalare wech ka Addis Ababa kan konore iler kana me gore jero mi jiram jidid goro no jin bi nyoka nasen ko ken bana shore iler kana me SPLM party South Sudan Liberation Movement Secretary General General Peter Lambut Rajan Chalat Kukui Latin Chalat Rewich ka Addis Ababa kume Ethiopia ki kwar ndana bod Ethiopia ni Dr. Abiy Ahmed te ko raj mugwa mu kula lat mu gorno banyo ka yakel and General Secretary Peter Lam bo te ko raj mugwa mu lat jen sha Addis Ababa che jen cha jala long Addis Ababa che te ke building ni tidit che te ke dul tidit cha wu cha jala da gwa you know and Addis Ababa che ro de ge mishi wenne ne ta danan shalede ka ta danan shi Dr. Abiy Ahmed lat ni Ethiopia ga ne tin wana long jen cha mar danan mar ki Ethiopia ken so Sudan che jalat en Ethiopia che so Sudan che jalwa ka long midi ten ob so Sudan be kume de be je ki be independent be je shi Ethiopia che contribute che lam di che jalat chu men ta ngut mari en ngudatin you know en mara mo mar mishi budak kam so Sudan kene kume Ethiopia kan mara me ke lu be ka queen enten kontin te ka gambela ka ta dane shi kume so Sudan te redwar ka je ka gwad dane te tin e gambela ko gambela part of Sudan ka gwate dan dundo ke 1956 cha je ben kam ne kon la ji Ethiopia kume Sudan amman je kulat gwasa me chilode te the long kaman ka dobran cha chol je ko ba mar kene shiang dan de kumi Ethiopia kene so Sudan der on nyam ka jen cha right ka doba dan lat ke men de jien gwada dan tillie te tin ke ga petroleum men be ka re wich ka gambela ba we ba shumna re we ka Addis Ababa ba jorat pin ba woni ka dijibuti ko ba liet ba je kul ya te ga tan tong mi ko doba te ka Sudani be jamat ka takurun ko tin be cha nyok kuje me tang jal no kuje mi ko dobra ni kan lat ka and me she relationship South Sudan ken Ethiopia je lata na mo chilo nyen to wanje te the long ko che we en Addis Ababa cha je lat long lenyen len me dan me chale ne je ka gwase dan en me new the janata no en markam South Sudan ken Ethiopia mar me di the long goro ba wawon yam regatin di ala konda latke na me jen Addis Ababa kan wada wa mulat ke ti dialtin ka tada nen wake won yam ka je ko ngai kona gwano en Ethiopia we ko won yam ko expand ka do bada nan ladje ka je lenum ladje ka je shechet ka lenum me wal Dr. Abiy Ahmed che development che la yam re we da ki Ethiopia ana mabo kelme de ji South Sudan gor ko de kan we South Sudan de kan nang yam la mara che latten Peter Lambert che roja lunga tada nen dong teke marka je ke kum Ethiopia ana mo ba do bo kum South Sudan ko bikan wech bikan la no no shi kan mar ndan te kam ji kan lat je ndana gore no de nyaga ye kel ane biya te mal bye bye